iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray ng istorya. Welcome iti detoy programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulim masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Anya ti plano? Urayan na ka ni Uncle mo Romeo iti Canada. Anya? Ada ka nun agur-uray at trabaho ijay. Kasta ka di, mama. Kas lang amin awan asam ko maumatayo. Anya nga ron ti kayat mo? Ano samlatan ti trabaho? Awanan sa pulag iti trabaho kan posisyon ko kas engineer iti kumpanya, mama. Kan natalgad ti kumpanya ang ayan ko. Uray pay. Napimpintas tayo ng opportunity, iho. Sige, mama, panunong tagpay. Awan iti planok, ti mapan iti sabali a lugar o no pagilya. Ngam saan nadakas no sa pulam tinapimpintas pay agasat mo iti sabali a lugar. Sa anak pa yan makaikad na yung mama. Agam, anytime, ipatulod na ka nun ti plane ticket mo. Ha? Saan mabalin, mama? Apay ngay nakmandak launay. At daan ako iti husto nga edad. Kang runaan na. Nakapurpos ako. Kan adaan ako ni tinatalgad at trabaho. Saan mo kumapaayon ni Uncle Mormio? Tapara itinaranranyag amasak bayam ti pampanunutan na. Ito na ang araw natin. Anya? Anyat is ma'am. Day taman kanta mapatpatukar. Manipod iti stereo dahito yung restaurant. Pwede ta kanta. Tunggal lakit din at data dito. Maira na ang mapatpatukar dahito kanta. Siguro. Song of the week na rita. Saan asikat asinger tinang kanta. Napintas. Kunya ron. Nagtingtas. I'll be right by your side. Magus-gustuak man dahito kanta. Oh? Wen. Kaya't ko. Babaeng dahito kanta. Malaglagid na. Anya? Mabalin ka diha dahito kanta. Ti agpaay atanda. Ti panagtugmok tirik nata. Sure. Ket no bilang tagin na tayo ta. Dayta kumati mangipalagip iti tunggal maysa kadata. Wah. Aday bagang? Awan. Sige. Angay, nalpasta na lang, ha? Apartan. Agsubliak pa iti opisina. I won't let go. Don't forget. Damat matlaw ko king ka dyan, Ray, bro. Anya na ita? Manungal dawon na nadlaw ko asan ka matimtimak kandawan ka kanay gayam. Ha? Ada ka di parikot yo kinilin? Awan, Greg, bro. Anya ka ti parikot mo? Ada sakit mo? Wino marikrik nam amadi iti bagim? Awan ka kita ti parikot ko. Ngam kat di. Ti kayat ni mama ama pasamak. Abay. Amuna ka din ti ayan ayat yo kanlin kat di na magustuhan? Saan? Ngam kat di. Adagayam nagtulagan da ken Uncle ko Romeo iji Canada. Ha? Wan, Greg. Kayat ni Uncle ko Romeo ama pa na kijay. Tadda ka nung nagururay at trabaho kijay. Anya? Ne. Kahit mo asawan, bro, panawam ti trabahom dito, panawam nilin. Dahil tangarot ti parikot ko. Saan ko nga muna niya tiramida? Kan kasano nga ibagak na niling. Kumusta kayo matingkin ni Jan? Nabayag ajak nakita ida na ka ni Greg. So far, okay mat. Awan mat parikot, friend. Amom, nakasat ka unay kan kwa na. Ngamin nasingpat, kandi adal. May nga inhenyero.
Kasta ka di? One friend, saan lang nga dita? Gwapo. Sana all. Wan nga ron. Kaano nga tamot ang makasara ka katikas kan ko, ana? Hoy, palalo ka mat. Ay, mabitlaan. Adan samot kurso na dagan ka ni Greg. Anya? Allah ka. Haawan day jay. Kaya't naklakan mo ang best friend. Si Kamot. Ay na, Vilma. Kastala ang tirugrugi na. Ngam, pagangayan na. Agrayon to ken ka. Saan ko nga mo, friend? Kas lagayim lang ti marignak para kan ko, ana. Kunam laday ta. Tasaan pa'y anagrayo ken ka. Ngam inton agaraman. Agbali mo't laang tiriknam. Ket, amangan na saan mo ang mapupuutan. Inaklon mo to gaya man. Daitan ti Jack mo. Jack mo't kidi may baga, ah. Ay, sa bagay mo't kitiya. Narigat mo't no ko na madi mo kayat. Narigat ti agsa o iti patapos ako na, da, friend. Gusto ka dita. Katuan. Kat no kas pangarigan. Awan dakes na. Total, nasingpot ni Greg. Saan ang narigat nga ayatan di kasken ko na, friend. Wan mat kit di, friend. Kasano no di nagkayat? Yun lang. Saan gumatakayat asyak ti mang te di ti motibo nga gayatak? Wan nagkursonada akong ko, ana. Awan mo't kat di, ah. Ay na, friend, uray kastuyak laang. Salak ni bakmat ati dayaw ko. Jack kayat nga agbalinak ana baba iti imatang ti lalaki nga ayatek. True. Husto ka dita, friend. Uray kunada nga datayon iti moderno panawen. Di na kaya tasawen. Ngay baba tayo matlao na yun ti kinatao tayo. Girl, I need you. I need your love. Nasaya at tasimangpet ka niha. Apay, papa? Ada ka di parikot? Imayta ni Rodel. Anya? Simbangpet gayam. Anya kumat gapo na nga umawag. Awan mo't relasyon mi, papa. Amok pa yan. Agam siguro akit iring-ring naman ang tirik na natin ka. Sorry, papa. Ngam addan kayan ayat ko. Ay, imagamtukan ko na ah. Wan, papa. Addan nagkinarian mi kan dyan. Iso sa bagay, awan makunak kini dyan. Professional kin nasinpet. Ken, iso day ayatek, papa. Nupay kasta, kasaritam lata na saya at ni Rodel, nakita kayo. Wen, papa. Kaya't kumata makasarita. Ibagakan ko na nga awanan mauray na kanya. Kat sardangan na kon. Kasta ti rumbang iha. Kasarita man na saya at tapno sana makapanunot iti dakes. Sanak mo't atay tao nga arugante, papa. Amok dayta, iha. Tauray awanin da di mamam, bayat ti panagdakkel mo. Pinatanor ka na saya at nga ubing, kaya nagbutang iti Diyos. Awan mo't kit di ti mapilaw ko kon ni Rodel. Tanatak ng mat. Ngam, papa. Awan mariknak nga ayat para kan kuana. Ito na ang araw natin. Anya di ka na, friend? Simangpot ni Rodel kat kaya't nangagsarap kayo? Wen nga rod, friend. Anya nga rod itati plano? Saan ko nga rod nga amo no niya ti aramidek? Titay, saan amasaktan ni Jan kan saan nga gimon? No siyak ti si ka. Ay, ibagamon kan ko, ana. Isumot kit di ti pampanunutek. Tasaan ko akayat nga adda saan may apag kinaawatan. Wan a friend. Kasta ti kasayaatan nga ramidem. Ano, ti ko naman napatag nga ibagam kanyak, ha? Simangpet ni Rodel. Timay sa kadagiti nakaribal mo kanya. Ita. Imawag nga ron. Ket kayat natin makipagkita kanya. Okay. Kaya't kumata makasarita. Ta ibagakin ko nang awanan mauray na kanya.
Ta, at kan kayan ayat ko. Okay. Kayat mo, Adwata? Si Kama no okay lang ken ka. Sure. Saan ka nagdanag? Nasaysaya at paikad din, Adwata. Tapno mamatin tilo ko. Kasta nga rod. Ibagakin ka. Saan kung ipalubos nga dapay makaagaw ken ka? Agselos sa tilab ko, ha? Talaga. Selos at tanda tinapudno a panagayat ko ken ka. San ka ngagdanag? Tapulos adi kan to'y sukat. Anya man ti mapasamak. Uray pa'y asino dagiti akaram kanya. Rumbang lang nga di nakisukat. Tanusikan ti mapukaw kanya. Kayat ko pa yan nga angis ko't magsat. Sana all. Isa patak na ita. Awan pun ti serserbi ti amin kanyak. No si kamat kan ti mapukaw itipyag ko. Talaga lang ha. Kinasinarak iti may sa kadagiti kapingitan nga grayo king kuan. Kasta nga ron. Tiyagnagan iti Rodel. Anya nga iti reaksyon na di inyam-am muna kanilin. Awan. Kasla nasukaan. Saan na nakasasao ti loko. Ipagarup na siguro ang makapuntos pa ilang kinilin. Maparin na. Saan ka nagsasao? Iso dalang. Di mngagak lang iti saritaan da. Tanarigat ma. Gusto mat gidi Sinango na anasaya. Owan kre. Dahil tama ti dayawakin ko na. Sana bastos. Kas ka ti daduma. Isungarod ako na kanagasat ka unay. Tanasingpat nilin. Sa pala ko mataawan to ti tumao da parikot iti relasyon mi. Nang rona no talaga adi malapdan ti adayok. Apay, talaga ka diya matuloy ti papan mo? Kasta ti kayat ni mama. Aguray ka. Apay nga isuda ti nag-decide para king ka? Adda sakit ni mama iti puso. Kat saan ko akayat asak ti pakaigapuan ti dake sa mapasamakin ko na. No saan ak nagtong palit ti kayat da. Adamot kay di rason. Katima ko na, sa nagaputawan talag ko di kainayat mo. Ngam nari katima ko na nga LDR, o no long distance relationship. Natangaro ti pampanunutak. Amangan mo adan tuket di aglamis kada kami. Girl, I need you. I need your Ada ka matgaya mo dyan, iho. Apay ka di mama. Kasla da pagkaragsakan niyo. Talagang ada. Iho, ato yo. Kanya na ito eh. Daytoyan ti plane ticket mo para Canada. Ano niya? Isarog yamo daging paki. Inton o may alawasan ti flight mo. Mama, ako Ay, saan ka nga agrason pa eh? Total kat bayadan dayta ni uncle mo. Sige Agpakada ka matan iti kaayan-ayat mo. Ngam, Manmano dayto yung oportunidad, iho. Kan may isa, para matlang dayto iti masakbayam. kababayin mo't kada uncle ka nanti. Wala, nag-effort da ng tulong kan ka. Ngam, awan itirik na ti umadayo, mama. Amo, nga para matlang iti naranran niyag amasakbayam daytoy. No, mirisan, oray dito yak lang. Amok ang makaurnungak mo. Tanang nga tumati posisyon ko iti kumpanya nga ayan ko. Amok, ngam amag anapimpintas ti agururay kan ka anapintas agkasa ti jay. Saan ko nga mo, mama? Amok nga dadakkel a rason. No apay adi mo kaya ti umadayo. Saan ko nga libak? Saan ko kaya tapanawan ni Lynn at dapan nakabalin na? Abangan no isukat na ka, kasta ka di. Agtalagat ka ni Lynn. Narigat ka ginadayo.
Masapol nga agtalag kayo iti tungkal maysa. Iti panagin na dayuyo. Masuot ti kinapudno ti tunggal maysa kada kayo. Siguro. Amok awan maramidak. No di timang surot iti pagayatan niya. Sige. Padasak, mama. Love. Pinit batam ti dakulap ko. Apay. Kaslag mamayong ka. Ada ka di marikrik na. Saan ko nga mo no kasangarugyak? Ada ka di parikot. Nakalidliday ti langam. Something wrong? Sa pala ko matasaan kantong agbalbali yung bayat ni kawan ko. Anya? Kaawan ko kunam. Apay. Sa dino ti papanam. Saan ko alam naman na ito eh. Kung ako saan to ang mapasamak. Ti anya. Apay, sa dino ti papanam. Hindi Canada. Canada? Ngam, apay nga italaang ama sa kanyak tayo. No kasta, nagsarita kayong kinling? One Greg. Ay, ti reaksyon na. Nakiktot. Kaya nung nakitak tiliday karang iti matana. Uri sino mat, bro. Agasam na ita. Kinilaat mo. Saan ko nga minanam naman na kasta kadaras na iti paspasama. Mas dawag nga ron. Kano lang day di pa nang ibagam kanya. Ngamita, mapankagaya man. Sana ka naragsak. Tawan kasta plano. Amuglatan ti kang runa na rason. No apaya di mo kahit tumadayo. Greg. Nilin, saan ka di? Puto na ito. Saan ko akayat nga ginadayo kami? When, takas tinakunaking kay tinaminsan. Nariga ti long distance relationship, bro. Oh, ada ka matan. Kumusta ti ba nagsarita tayo kini dyan? Vilma. Oo, apa yan? Asangit ka matan. Hayat na pasama ka? Diyak kaya't nga iti opisina tayo magsangit. Apay nga min. Nagapa kayo kini dyan? Naglugumot na dyan tao? Apay, ada ka din na doktalam asabali a babae itibiyag na? Saan? Umadayon ni John Ray. Anya? Ay, talaga nga rin ngayon sukat na kan. Saan, friend? Nga mapanan ni Jay Canada. Ay, kasta ka di. Di na yung bagbaga kanyak. Nabayag ka no dayjay. Ngam, itan ama tuloy. Oh, kat nagkasat ka na unay. Sana all. Kasano kumaama ko namot na nagasatak. Kit umadayo nga rudan. Iso nga ruda madanaganak. Pagdanagam ko mangay, kat nakasingsingpot mat di love mo. Love na kalaunay ni John Ray. Wana, ngam narigat ti long distance relationship. Aniya? Ay sus apo. Di pala nakapampanaw dahi tante pampanunutan. Natural. Amangan no. Saan kami ito nga kita pa eh? Ha? Anya ka din dahi tangay bagbagam aya. Tsaka mo, Vilma. Nga madanagan. Adayo ang mapasamak dahi ta. Kansan mo man na pampanunutan ti kastata. Ulitak, nagasat ka unay. Ha, nagasat ka. Sana all kunak manan. Tsaka mo, nupudnutan ako naman nagasatak, friend. Makunak ang nagasat ka, taimton sumangpet, agkasar kayon. Kalpasan na, alaet na kamatun ijay. O di na saysayat man ang tigasat mo nga siya. Nga mailiwak to itikawan. Anya kumat pa kay kawaam. Sana parikot tayo ta.
Tangay high-tech mo itan. Advance itan ti technology. Anya? Oh, ada Facebook, ada Messenger. Kan, mabalin yung net sarita nga agkin-kin nita babaan ti internet. May ikawag tulakit di Kan talaga ngamin nga tadanak ko. Ay, sus, kunak lang arudin nga wanrong ba nga pagdanagam. Wanangam ka sa nun nga no makasarak to ti sa balay jay. Ay, sus! Apay, awan pa nagtalag mo iti kaya ayat mo. Amok ngamin. Adun to ti suluisog ijay. Sika talaga. Uray sa dino adda sulisog. Di pindigaytan iti tao no pasulisog. Ha? Oh, di uray man katagin na sidag kayo akanayon no talaga pasulisog. Adamot kit di rason mo Jak maawatan tiriknak ngamin ni tinamuak. Ang talag ka kenkwana. Talag iti tunggal may sa ti kasapulan iti long distance relationship. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga asahan na malapdan ti papanaw mo. Wino iadayom kada kami, bro. Uwan, bro. Pudno gaya mapanawa mo, wino adaywa mo nilin. Awan maaramidak, bro. Kasi tinakunak. Saan ko akayat nga agsakit tinakam ni mama? Kat isut pa kaigapuan ti dakas ang mapasamakin ko na. Bro. Napatagmat nilin kanyak. Ngam napatagmat ti inak anak kautangak itibiyag ko. Mawatan ka, bro, dyan. Isu nga adda ko makidakakin ka, bro. Anya dayta? Saan aga po taon panagtala ko kinilin? Saan mo kumaabay-bay anti kayan ayat ko? Nay. Anya ti kahit mo asawa ni ti dayta, bro? Nasingad na nga gayam. Sika ko matimang bantay. Kun mang bayabay kinkwana. Girl, I need you. I need your love. Apay akas na tila nga masimang pet iha. Nagsangsangit ka di? Papa. Apay. Nagapa kayo kini John Ray? Adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan? Lino ko nakakadi? Saan, Papa? Ngam pumalawin ni Jan. Pumanaw ko na iha. Papananakin. Anya tiraso na pumanaw? Agflightan ninto numayalawas, Papa. Apay. Nagikat ka din iti trabaho na? Kat mapan agtrabaho ija, bro? Inala da uncle kan auntie na ijay Canada, Papa. Kasta gayam, iha. Jak maliklikan ti agliday, Papa. Itala nga ginadayo kami. Iha. Awan met nga tati dakes na, para metlaeng kada kayo dayta. Isa ka na dati masakbayan yo. Uwan matkit di, Papa, mawatak. Ngam, kasla sana pa'y anak kasagana iti adayo na. Masapul nga maawatam, iha. Kamin, patya ka na saya at ti plano na iti adayo na. Diyak ka mo, Papa. Ngam, makariknaak ngamin iti panagdanag. Anya? Kasla mariknak kat. Saan kami itong nagkita? Ay, nanak ko. Saan aday ta ti panunutin? Saan mo kumapukawin ti panagpalag mo ti kainayat mo? Saan mat nga iti dayta, Papa? Ngam, ado ti sulisog ijay. Uray lakit to yung anak ko na ya. Lumaipapan iti dayta, kasapulan ti talag. Kasi tinakunak, Papa. Agtalagak.
jak mababalaw no makariknaak iti panagdanag. Amom, iha. Uray no adda ditoy, no talagang agloko, mapalilata. Papa, Ngam uray addamit iti adayo, no talaga napunukan ka. Liklikan na ti sulisog. I love you to the moon and back for you'll be safe. O anya, friend. Naisaga naman ti bagim, iti papano ni John Ray? jakam mo, friend. Ngam, lumda nga. Taitala nga aging natayo kami. Maawatan ka kiti. Yung masapol may ruwam mong tabagim. Talaga kasta. Sana mapunas iti panunot ko ti negatibo abanag, friend. No talaga ngay ayatem. Awatem ti amin. Adu ti sulisog ijay. Ta liberated launay dagiti babae ijay. At least no ditoy, adu pay laang dagiti mangipatek iti dayaw da. Pudno day ta kinunam. Ngam kasi tinakunak, agtalik ka, di kaya ayat mo. Oh, madanon kayo matgayam dito yung restaurant, Lynn. Vilma. Oh, si Kamat Gayam, Greg. Oh, Greg! Ah, Di mo kadua ni John Ray, Greg? Wen. Adda nga ni kamakam na report. Takasapulan ni boss. Wan ata ni, agluasan nito may alawas. Masapul nga rod nga the turnover report nga. Wan matkiti ang. Adda kami tayo mang take over ang kinkwana. Ni, kunak man no si ka. O, saan? Sa Balea Department tayan ko. Ay, kasta ka di. Ani, saan tamatang nairamraman nila niti saritaan? Uli, na pwede kagtagtagari. Sige lang. Okay, haklaan. Kasano nga Anya tirik natin mapanawan? Ha? Ay, sus, Greg. Di mo man sutilin tigayam ko. Ah? Ay, awan mo't gandat ko amang surdukin ko anang madlaw ko ngamin ti kinaliday na. Natural. Si kamang ba't di mapanawan? Lynn, don't worry. Nasing patigayam ko. Uray agin na dayo kayo, di na kanto isukat iti ganggan na at chicks. Nagkikita kayo gayam kadalin kun Vilma. Wan, napanak kami nagbirin data mariknak tibisin ko. At amot nga rin pagkakumiko mamitay. Okay laan. Naskan amalpas ko dagiti reports. Takabawain mat kini boss. Anya ti kun kunada Vilma kun Lynn. Nadlaw ko ti kinaliday ti rupa, ti kain ayat mo. Agsarak kami ng madamdama. Pagsaritaan may anasayat dito eh. Masapula. Ngimsan ka madanagan. Aramidik ti bilin mo kanyak. Agyamanak. Saan ko abay-bayan ti kain ayat mo? Saan agaputawan pa nagtalakukin ko na. Amumatan. Amangan numaamuan ni Rodel. Nga awanak. Katday tati paggundawayan na. Di napatpatasan na paglukwan ni Lynn. Tas siyak ti makalaban na. Girl, I need you. I need your love. Ti anak ko. Hello, iha. Papa, maladaw ka kasumang patintun madamdam ha. Agkuyog kami ngamin ka ni John Ray. Kasda ka di? Alawan iha. Amok mo na napatag, ti pagsalitaan nyo. Ikay madanagan, Papa. Saan kayo kumangag panunod iti sa bali? Tamo ka sa luwadan ti dayaw ko. Amok mo't day ta iha. Ti napatag kita, kit amok no asino ti kaduam. Iso amaladaw ka. Wan, Papa. Amutak matan. Diyak kaya nga dandalag kayo. Wan iha. Tay talaan pa. At apay nga minaramid at iti opisina. Sige iha. Bye, Papa. Bye. Talaga matanagan ti anak ko. Iti panagin na dayuda iti kainayat na. No siya klaeng. At damit pagimbagan ti panagin na dayuda.
Tapno masuot no kasano ti kinapudno ti tunggal maysa. Kagrunahan ti amin. Amok, apaging magandang tumatlaeng day taabanag. Nalabit, kayat ni Jan, kaysa ka nga ti masakbayad da. You are the star, even in Lin, Vilma, panawan kan ditoy. Ada ni Jan. Okay lang, friend. Good luck. Uy, si Kamot. Anyway, thanks, friend. Welcome. O sige, mapana ko ni Kenny dyan. Babush! Okay, bye-bye. Aganad kayo. When? Ay, anyan ayat ikayam ko. Malidayan, gaputa madayo ti kayan ayat na. Hangam no siyak. Muragsa ka nak. Tamabalin aday tatidalan na makadanon tumutin ni Canada. Hello, Vilma. Oh, Greg, si kamat kayam. Oh, nasino tulurayam? Awan. Agur-urayak lang iti taxi. Pinarubuatak lang ni Lynn. Tanagkuyog tan kini John Ray. Kung naknururayam ti boyfriend mo. Ha? Kas na gadi. Tapno saan ka na marigatan nga agoray? Itulod kan. Oh, thank you. Ngamsahanan, Greg. Kababayan pa eh. Amang ano da makakita ka data kat maidanon iti girlfriend mo. Ay sus, sakpay katipon ti pagapaan yon. Anyan. Kaya katawa ka. Ay, makakatawa kitim bagam. Awan girlfriend ko. Oh, sana all. Tilay bagbaga akon. Kasta jak mamati. Oh, adaking ka ano saan ka mamati. Ibagbaga nga ro ng tipod no. Okay, saan ka apilitan ang mga klon nga dan girlfriend mo? Kasi tinako na. Adaking ka ano saan ka mamati. Wanya, pabainan na ka di amang itulod kang ka. Ha? Sige man laran. Abangan no kaguran nakpay no saan ka apagustuhan na mangitulod kanyak. Apay yung paradang ito igit ti baybay titugan mo. Kaya't kung agsarita ta na yung bag, iti maod agon daway. Kaya't ko nga agkin narita. I was hurt. Kinapudno na dyan. Madana ka na. Pagdanagam ko ma, awan raw ba nga pagdanagam, iti adayok iti danam. Dyan. Kasaan ati kinaadayota, iti tunggal maysa, ti mamaglami isterik na ti tunggal maysa. Ikarikin ka dayta, Sapay na kumatakas tang agpaiso. Ngam, sana mapunas ti danag ko. apay mait. Anya iti pagdanagam launay. Awan ka dit pa nagtalak mo kanya. Agtalakat kan ka. Ngam, kasano na makasarak kan to ijay iti sabati. Saan to ang mapasamak dayta, lab? Tasikalaang tinakaitalay mong dito'y puso. Diyan. Saan mo kumapukawan ti panagtalak mo kanyak? Si bubukol ti panagtalik ko ken ka. Pulos. Sanak nga atwa-atwa. Si kakit di nang runakat at daday di arodel anapingit nga agrayokin ka. Saan mo apagdanagan dayta? Taawan ti makaartap ken ka dito'y puso. Kasta akmat, iso please, agkari ka kanyak. Orayon nak nga ore anyat mapaspasama. Agsubliak, tapno tong palak ti karikin ka. Promise. Saan ka nga danak? Ada aklat tangagur oray ken ka. Agyamanak, kanayon mo nga ipapan, nga adak akanayon itisibay mo. Wen, Adayo akman iti dinam, ipapan ko mo't nga adda ka itisibay ko. Katsika ti inspirasyon kun kirid ko. same here. Chandre. Sanak tuwapulos nga paliw. Yes, I always love you forever and ever. Kasta agmat dyan. Sika, kat sikan tulaang tinakaitaliman iti puso.
Adayo ka man, itigan na. Ulitak ti karikin ka. Agsubliak, tapno tong palak ti karikin ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman na iti pangitulod mo kanyak dito'y airport, Craig, bro. Awanan yaman na bro. Katay karim kanyak. Sikapay lang ti makaamo kinilin. Aywanam ko ma. San ka nagdanag? Adday tinatalgad nga ima ti kainait mo. Agtalag ka kumakanyak. Nasingad na agayam. Kan nalablabas pa yung agayam. Taabak tapay ti kaslag kabsat. Nulabsam ti agsao. Agpada ti kawikaw ti bagis ta ako nada. Wan, kasta matirik na ken pangibilang aking kabro. Kaday ti tilaglagi pam. Anyaman dagiti napatagkin ka. Napatagmatan kanya. Agyaman nak, Greg. Natalgadan tirik nak amang panaw king kuana. Taamok adi mo baybayan. Wen, sakti mang sukon, mangitulod ken kuana, iti trabaho na. Saan ka ngagdanag? Agmulta akton. Wan na yan. Good luck bro. Ken saan ka makaliplipa? Anong tirik na mita? Okay lang. Nga may kawaak. Kasano, awanan ti umawag kan ka, kan awan maawat mo text messages. Uwain nga ron. Sana bale? Saan mo mataparikot ti mangsukon kan ka di balayong, kan mangitulot, matlaan kan ka? Ngam, adda pa nagbain ko, Vilma. Apay mat. Panagkunak. Awan matidakas na. Nang ron ano nagtulagan da nga kayam. Uwan mo't kit di, Amo mo't ti kinasingad da adwa. No pay amo kamay kawa kalaan. Kaputasan ani dyan ti kadwam. Ay, uwan nga ron. Awan ka di pa ti awag na kan ka? Awan pa'y mat. Siguro. Saan pa nakasangpot ijay? Uwan, tadwang sa ti stop over na. Isumat la kaya. Okay, orayam ati awag na. Awan pa'y lang dawag danak ko. Mukha na pilpilit lang nga napanijay. Para kan kwa namat lang tay jay. Uray agin na tayo ta. No naikari nga isuta. Awan makatupag. Agaya tunay ni Chanri kinilin. Wano analin. Anya nga tati mapasama kay ti relasyon ta. Ita nga at dani ti adayo ti anak ko. Ay, sa bagay. Piyagtatay ta. Makamutan no niya teramitan ta. Saan ka mo't itaalaptan? Kaya't ko lang matamay sa gana da iti husto ti masakbayan ta. Damo ka na pimpintas ti kasat na ijay ngam titoy. Awan ba't kiti ba ko nakinilin? Ngam, saan lang nga mo ti kasat ako nata? Ta ultimo inapoy nga isubo mon maragragpay. Agap, kasi ti kunak. Nunay kari nga isuta. Awan makatubang. Kat agtugmok lat tatitalan ta. Nga ora ang japay dagiti sumangpay apan nupok iti relasyon ta. Girl, I need you. I need your love. Kaya't mo asawan ni Greg timang sukon ken mangitulod ken kaditi balay ha? Uwan, Papa. Nagtulag da ka no kan dyan, Ray. Uray pay. Bayan nila ta na. Nasingpot-pot ni Greg. Kan agkagayo man dala unay. Abak na pa'y nga ruti agkabsat ka ni Jan.
Ang iha, amangan no sa bali ti pagtungpalan ti kanayon nyo panagkuyog. Papa, Nagruna no nadagkat kay launay. awan mat nga ta, Papa. Ngamin, kasi tinakunak, nasingid dang agayam. Saan mo laeng amay baga iha? Tadyay ko na nga ruden. Ura na yu periti danom akayo. No kanayon amadadang. Sumgad lata. Ito na ang naruna. Anya di kinunang, friend? Saan ka nakaturog unay, di rabi eh? Wen nga rod, friend. Sana sumina iti panunot ko dyan na ibaga ni Papa. Anya nga minayat imbaganakan ka. Kasla mariribukan ka lang unay, saan ka nakaturturog? Amangan ka no iti kanayo na panagkuykuyog mi ka ni Greg kat adda maabol a relasyon. Anya? Oh, well, saan tayo lang nga mo? Adayo ang mapasamak dayta, friend. Nasingad nga aggayam da Greg kan dyan, Ray. Amok, amom. Kunada, awan imposible kan ayat. Si Kapil mo may sakamat. Sa may sa ada nagkinarian mi kan ni dyan, nga oray anyat mapaspasamak. San kami itong agsina when aglinipat, nga oray agin nadayo kami. Oh, sana all. Awan! Nagkaring agsugli tapno tong palon na ti Karina. Wow, ha? Sana all kunakmanen. Ken, adtuyak mat amang ururay ken kuana. Tapno matong palata ti panagkalay sami. Isungarod ako na asaan ka nga agliday iti atayo na. Tama ko na anagasat kalaunay. Ngam, ti posible nga adda maabol a relasyon iti nagbaitan mi ken ni Greg. Kasla imposible, friend. Oh? Kasano ko ma? Kasano ko mga... Oh? Anya ngay no. Anya ti amo tayo. Adu ti mapasamak tunggal aldaw adumteng, friend. Saan, friend? Dinto mapasamak dayta. Ngam, Oh, nga man niya. anda na sa ukanyak ni Greg. Apalan na kanuunay ni John Ray. Ta iso tinayat ko. Oh, makita? Kunakon kat. Ang dalakit din nalimod pa na gusto na ken ka. Kinamom, nakunanapay. Ano ada kanu kasingin ko? Arman na. Wow! Sana all kunakmanen. Kayat nasawan. Diyos ko. Ada nga ta nalimod arik na na kanyak. 100% nga adda. No kasta tinaybaganakan ka. Kat, saan tala nga may baga? Ang mga nudumteng tutyal daw nga ipudno na kan kaday tarik nana. Taawan kat nga ro dito ni John Ray, agayem na. Ito ka na muli. Ay, adalakit din ti anak ko ay. Naimbag ta damat day ta agayim da. Agasam day ta. Sukunan kin itulod na. Ang saan to nga ta mapasamak ti pampanunutek? Nga iti kanayon da pa nagkuyog kat addan tumaabel a relasyon iti nagpaitan ta. Nagrunakit at dan ijay Canada ni John Ray. Nataer kan di adal ni John Ray. Kat sigurado nga ado ti agrukbab kan kuha na. Kasanon di nang tumalapanan ti sulisok. Tadayo ni adalin kan kuha na. Nanyala di ti pampanunotek. Agam, saan nga imposible ang mapasamak na ito? Ititaktak der ken kinasingpet ni Greg. Saan alarikat nga ayat tikas kun kuha na? Sorry, Greg, ha? Oh? Sorry? For what? Nagbayaga nga grubrubuhat. Kanayon nga isot pangungungtan kanyak ni Papa. Okay lang na ita. Sang-sangpit kumot lang ita eh. Kaya nasapa pa imat. Sa bagay, nasapa tapay ngagpaiso. Ngam, ang mga numaladaw kamot iti opisina yun. O saan? Siyak mo tibo siya? Ay, iti department ko tikat ko asawan.
Sure ka? Saan ka madaksan? Saan? Awan rumbang nga pagdanagam. Okay. Imbagam day ta, ha? Iso mabalinta pa iti tumaga sa amamikat iti restaurant, iti asadeg ti opisina yo. Ala, apay, saan ka pa yan namigat? Nagkapiak lang itay. Sige man laangan. Sa bagay, uray siya. Imbinumak lang iti gatas. Amok matapada ka, adi mamigat. Kasanumat nga mo? Siyempre, nasingid kami nga gayam iti BF mo. Natural. Nadakamat na kanyak na ita. Ay, alawanan. Amok-mot nga ado ti may istoryana ken ka. Maipapan kanyak. Kasta kayo kidi. Awan rumbang nga pagdanagam. Awan dagas nga istorya na may papanken ka. Kanayon na ka nga ibida kanya. Iswa, kasta unay mo't nga apal ako. Anya? Day tatipod no. Adamadlaw ko ha. Oh, anya day ta? Talaga akanayon mumut apatukaran day ta akanta ah. Inted kanyak ni Jan. Ingkabil na iti flash drive. Talaga? Sana all. Amok nga minamagus-gustuan taimbaga ni Jan kanyak day ta. Anya? Kinamok. Malagip mo tigayem ko no mangeg mo day ta akanta. Pudno day ta. Ken, pagustuak man. Oh? Title na langin kit napintas. I'll be right beside you. Oh, gasan? Akay nasawan. Taagin na tayo kayo kinidyan. Siya ti adda iti sibay mo. Ha? Si dadan ngagsilbi ken mangsaranay kin ka. Bayat ti kaawan ni Jan. Greg. Amom ka di? Kaslamat ang kurang tel daw ko. Nujak mangagday ta kanta. Anyan? Ken amom pay? At malakip ko tunggal mangigureta. Oh? Talaga? Oh, sana all. Sino man? Malagip ko ti panagkuy-kuyog ta. Talaga? Sana all. Girl, I need you. I need your love. Asa nung nga tamat na ito nga mawawag. Ni nga tadyan. Apay adito nga umawag. Kat adamot cellphone ni Annalyn. Felicitas Residence. Hello. Si Kamat Gayam Rodel Barok. Si Mreka niti trabaho na. Nasaya at mat. Ha. Nakamami ti dayta. Kasta ka di? Uwan. At dani jay Canada ni Jalre. Nandanin makabulan na ijay. Ay tatisan ko nga amo, Barok. Mala. Baliwam tulangan ti umawag no balem. Uwan, Barok. Sige. Bye. May samet day jay Arodel. Kasanuan na amuan na nga awanin ni John rin iti Pilipinas. Kan, saan ka di pa'y nagsubli iti trabaho na? Ay, napingit day jay nga grayo iti anak ko. Kat amangan no riribok naman iti anak ko. Amangan no isot tumawad ariribok iti relasyon dalin kin dyan. Kakaisuna saan ko anak ibiyangan ti relasyon da. Dayjay kit din Arodel ti manggulo kadakwada. Wanya, mapandan? Nakaawid gaya man dagiti kakaduam. Sorry naladawak basit. Owen, okay lang. Adamat langin naramid ko. Ken inyawag mo matamaladaw ka basit. Ada nga minilipas ko a report.
Mabit lang nga. Ornosat lagi ti papapel iti table ko. Amang ano, ada pa eramidam. Sige lang. Agtugtugawag lang dito eh. Sige man nga, Rod. Mabit lang nga ito eh. Sige lang. Take your time. Nay, madamamot ang mapatpatukar ti paborito makanta ah. Paborito ta? Kunak ko ba? When? Onya, awang ka di payawag ni Jan. Ay, awan pa'y nga, Rod. Alo ko na mo kong. Nakalipat sa amaten. Ora siya, manungal daw na di mawag. Kasta ka di? Duangal daw mata na di mawag kanya. Ano yan? Ay, naglukon. Maiturid na, tisan gumawag king kay tidwangal daw. Siguro. Amo na abisi ak. Nalabit ngayon ton rabi nga umawag. Agsabali mo't nga minti oras tayo dito eh. Kan ijay? 15 hours behind. No, alas 5 tayo iti agsapa. Alas 2 dalaang mo't iti malumijay. No, alas 5 tayo dito eh, kas ita. Alas 2 damot iti parbangon iti Canada. Wan mat kiti ah. Aday ta. Nalpasan. Sige, mapantan. Nalpas mon? Wen, i-check ko lang ang intong bigat. Kababain mo't no aguray kay ti mabayan. Na yun. Awan ang yaman na. Uray kat, awan mo't amo kapapanan. Sige, mapantang nga din. Okay. Nak mo tiri daw. Man malipatam. Wen. Sige, Megan. Siya kunti mangilak. Nagsimpat ni Greg. Okay? Pagtumpalan nga tati kinadagkat. Okay? Pagtumpalan nga tati kinadagkat. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Wan, kasta nga Rodel. Sige. Bye. Nagdagulit mo tanda dya, Rodel. Tsak kumarabang ngay bagatikas diyay. Nasaysaya atin numamuan na, nga damang itultulod kinilin. Adaw mauawag iti cellphone ko. Di mat gaya man ako. Hello, Iha. Ayan mo. Papa, medyo maladawak ba sita sumangpet? Ngamin, nag-dinner kami ni Greg dito Irwal. Didak matanurayan namang rabi, ha? Sige, Iha. Alang arod. Aganad kayo, Wen. Wen, Papa. Bye. Bye, Iha. Saan ang magastusan nga ta ni Greg? Anya nga tati kay papananday tangar aramidot na? Amangan met no ti atap ko nga da pa nagkurso nada na kinilin. Mahanta nga roda na. Kit-kitaan nakmatlatan. Maru na wakto lang ata. Ling. Tapno maitulod na kun. Kan makainanakan tumatan. Amok nga do tinaramid mo ito pigsina. Awanan yaman na. Kinsan ko amarik na tibanog ko nakadwa ka. Anya? O siyempre, kadwak di kapintasan a babae di tilubo mo. Di wow. Bola. Kapintasan ka dyan. Sige, saan ka ngagdanag? Siyak to mati agbayad iti dinner ta. Anya, ay, saan? Saan kumat nga itulo kasi kati agbayad? Alakit din. Mangantan, nalamiisan dagiti na idasar amakan. Can I invite you, Jan? For what? Pangawisam kanyak, Charming. Kuyo ganak man nga dinner. Ha? Oh! Di mo ko na ay napagkadkadam ti awis ko. Okay.
lipasak lang ti report ko. Saanan? Mapantan. Nalpasan ti working hour mo. Siya kung ti makamo kini papa. Okay. Kasano nga ta makapagkagkadak iti daytoy. Anak ni boss. Iti daytoy a construction firm. Po, apekit kita nakitikasta. Napintasak ka di? Ha? Ibagam tipod no. Nasaan? Gumurakan ka. Napintasak ka di? Naskan ka di pa yung ibagak. Really? Oh, I like it. Inagkanak? Para day talaan. Ping-ping mo latinag ka. Kurang pa'y Amangan no. Kayat mo nga iti lips ti agka. Ha? Ay, piniyakan mo tanya. May Greg to yung awag Hello? Nakaring ka pa'y kayam, Greg? Uwan, sana ka makaturog. Isa pinatas ko timawagin ka. Sorry no, masinga ka. Okay, no problem. Actually, sana ka makatulog. Ada ka di parikot mo? Pampanunutik namin ni John Ray. Na nakalipat matan. Lin? Awanan. Talaga atsak maura yan tiawag ni John. Anya ka tangag pa iso tinapasamak. Tawari siya kat di na pa inawawagan. Uwan nga ron. Maikatlo da ito yan na rabi adi mawag kanya. Oh, kasta ka di. Saan ba ta naka-online? Anya nga tan ti mapaspasamak ken ko ana ijay. Agtalo bulan lang pa itikat na iyay saan. Uwan. Di nalam mo. Nalausan ti iliw ko kan ko ana. Uy no, busy mo dyan tao. Uray pay. Maipamuspusan no kayat na. Sa bagay, uwan matkidiya. Ngam. Sapay la ko ma. Tadin tumapasamak ti pagbutbut nga, Greg. Pagbutbut ng anya. Adi kamtun agkita pay. Ay sus, saan ba't nga tama pasamak dahil ta? Tamo ngay ayatin nakalaon ay di kayom ko. Isot ka na yun nang ibaga kanya. Ngam ado ti sulisog ijay, Greg. Anya? Iti day jay atak-tak dar ni Jan. Amok nga do ti agkursunada ken ko ana. Sa bagay. Kasanon no. Di nantun masarkadan kan malabanan ti sulisog. Girl, I need you. I need your Kunak na gawid tayo. Yung nagpilit ka pa lang may dito'y bar. Come on. Danggayan nga uminom. Sorry, ngam sana ko nang agin inom kun agdrive back pa. Sa adapay sa inton bigat. Saan mo paglanagan ti trabaho? Tasyak ti makamokin ni Papa. Anya? Saan, Charming? Nabitak pa lang iti kumpanyayo. Saan ko akayat nga adam ako na ni Daddy? Unak awan parikot. Sa balya talaga dito eh. Yes, honey. Come on. Ha? Honey? Oh yeah. Ibagakan ka tipon no. I like you, Chang. Anya? Kaya ko, you will love me. Kaya ko nga, ayatan nakmat. Diyos mio. Kasano dito yan? Kasano pa inilin? Naaglaw anak iti dito yung mistisa. Saan amabalin at tutupak dito yung babae? Apa yan na pa ni magkamatan, honey?
Kuha. Why you look at me like that, John, honey? Nabartekan, Charmin. Saan mo nga mo tisasawang? Hustong tinainom mo. Narigat ng malabsam. Ay, saan ka madanakan kanya? Naruwamak nga uminom. Naimbag mo saan nga agungat ni boss. Saan? Kunak manan. Awan ng piding na kanyak tapyag ko daytoy. Anya? Saan pa yan nabartag? Come on, try me. Sa bali mo tayo yung babae. Oh, sige, honey. Let's celebrate this moment. Oh, iha. Apa yan? Apa saan ka makapangan? Awan ganas ko amangan, Papa. Kan, madlaw pa, yan napayatan ka, iha. Papa, Adda ka di parikot mo? Wano, parikot yung kini dyan, Ray? saan ko ngilibak kada kayo, Papa? Manungal dawan adi imawag kanyak wano nag-message man la kumay ti messenger. Amang ano makumikumit laeng, iha. Nasayat lang no kasta ti rason, Papa. Kasanon no. No, anya, iha. No nakalipaten, tanakasara ka ni ti sabali, Jay. Anya? Manula nga bulan na ijay, iha. Isukat na kanadagos. Day tati pagdanagak, Papa. Saan nagaputawan talik ko ngam kasanon no. Ada lang sulisog kan ko na ijay. Iha. No talaga nga ayatin na ka. Malabanan na. Wano nasken alabanan na. Ada ka di parikot mo? Ako. Saan ka kuman nga kibakpay? Amo, da parikot mo. Saan ka kumaabumdang amang ipagkakanya? Basta, ada may tulong ko. Ipay ko. Diyak ka mo, Greg. Nurumbang nga ibagakin kita ito iwanusan. Ibagam lata, tada kasi dada namang tarabay king ka. I'll be right beside you. Madanagan at ngamin. Kan, pasdawag. Tasan batin nga mauawag. Di pa'y agonlinean. Kasla, aawan matan pinanawan na. Ora siya. Di na ko matawa-awagan. Sapay la kumata sana mapasamak ti pagdandanagak. Amang lipat ti gayem mo. Ibagakin ka. Amok no kasanot panagayt na king ka. Ngayon tayo nga mo dagiti dumating nga sulisukin ko anay jay. Day tangarod ti pagbut nga, Greg. Amok. Moderno launay wano liberated dagiti babae jay. Ket mailawan ti gayem mo. Girl, I need you. I need your love. Sorry no naladaw kami ka ni Greg, Papa. Awan parikot iti dayta, iha. Kukwa. Papa? Awan to nga tati sa bali nga ibo nga dayta kinadeket yo iti tong kalbays. Ha? Nagrunakit ko nam. Nga awanan awag kan kanidyan, Ray. Saan ko nga mo, Papa? Ngam, kasagayim laang mo ti pangibilbilangan may titunggal may sakin, Greg. Saan mo ang may bagaday ta, iha? Tay kunadan, madibilop met ni ayat. Tasa na basta nga grossing. Saan ko nga mo, Papa? Sige, makaturturog ako. Saan ka nakaturog na imbag idi namin sa narabi, pa? Sige, iha. Good night, Pa. Good night, iha. Nene. San samat anasaya atin ti mapaspasamak kadaan alin kinsyatre. Daytoy kaditi bunga ti panaginat tayo ta.
Anya ti orasan. Aldaw samatan. Ha? Saan nga iti kwartok tayan ko? Kan... Anya daytoy? Apay akas to iti langak. Ni Charmin ti ada iti habay ko. Honey. Anya ti kayat asawan daytoy? Honey, please embrace me. Anya ti kayat asawan daytoy, Charmin? Adak iti kwartong. Anya kumapay. Tinagkaitata na turog. San ka di ngayon tulad na diti kondo unit ko? Ngam sana rumbang tinapasamak ka data. Tawan mo't relasyon ta. No need. And don't worry, honey. Sana ka papawi tinapasamak ka data. Nadikat. Maragsakan naglaunay. Ngam sana rumbang. Taada kayan ayat ko iji Pilipinas amang uray kanyak. But you're far from her. Anya? Siya teda dito asidataan ang mga pap iti iliw mo kankwana. I'll be right at your side. Saan arumbang daytoy? Among ka di dyan. You're a great lover. Ada kayan ayat ko iji Pilipinas. Lipate mo. Anya? Nabayagan nga gayan ayat kami, kinilin. Agin na dayo kayo. Kat siya, tiyaday di asidag mo. Di na sayaat, awagak ni Papa. Iba kakasan ka pa sa mara kita. Anya? Kayat ko, agtalinaid ka diti kundi unit ko nga agmalam kan agpat nagpay. Okay? Diyos ko. Nagbasol ako na iti relasyon may kinilin. Sorry, Jan, honey. Ngam idita mo pala makita kay di opisina ni Papa. Nagustuhan kan naasidakin kanyak. Ngam sorry mat. Nudyak maikaring ayatan ka, Charmin. Taada sa balingay ayatak. Mawatan ka? Aramid kami nakapailag. Tapno maayat na tumatlaan. Felicitas Residence. Hello. Hello, ma'am. Nilinday to'y. Oh, si Kamot Gayam, iha. Nakawag ka man. Sorry na madisturbo kayo, ma'am. Kahit kulaan ko matimakidamag, may papan ka ni Jan. Apay, saan ka di nga umawawag ka? Nabayagan, ma'am. Makalawas sana nasurok. Kat madanagan ak. Naimbagkad ka tabakalawas lang. Idinto ta siya kat makapulanan. Ay, tsak man amoy titay-tiyay nga ubing. Kasta ka di. Una imatkan. Makupikom lang at na yan iti trabaho na. Manumot nga rod nga agopen iti Facebook na. Ay, dahi tatisan ko ka amo iha. Agam, bayam. Tapata sa kakontakan ni Kabagis ijay no anya. Sige nga rod, ma'am. Saan ka agtanag? Siya kunti umawag kan ka, no da makasarita ka dakwada ijay. Agya manak, ma'am. Sige, kastabay nga rod. Bye, ma'am. Bye, iha. Ay, nagloko nga upingan. Ultimo kayan-ayat na. Di na naawagan. Ay, anyan. Apa yan? Awan pa'y makatawid na sa Amerika. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Abay nga
Pawis na dito kantin. Kwa, friend. Da kayo lang kinigrek ti makaamu iti daytoy. Anya ngamin dayta aya. Awan mo tinawag ni Jan. Uri ka ni Greg. Di mo tumawawag kin kwa na. Oh, kasama daytan. Tsaka mo, friend. Awan pa'y makatawan na ijay. Nakalipatan? Diyak nga rod amo. Anya tanong awagam ni mama na. Damagam na yung mawag ni Jan. Naawag akon. Mas daaw itim baga. Oh? Anyat ko na na. Nas daaw nga rod itinamuan na. Uray ka nung mati balay da. Saan ngay mawawag ni Jan? Nay, apay nga ay. Anyat na pasamak nan. Iso na ito yung tibagbagakin ka pagbutbut nga, friend. Ha? Adumteng ti panawen ang makalipat ni Jan. Tiyam kaklaunay. Amangan mo sana malabanan ti sulisog. Gapot ka adayok iti din nana. Well, kastoy timako na, friend. No talaga ngay ayatan na ka. Labanan na ti sulisog. Saan ko nga mo? Ngam sa bali ti marikrit na. Saan lang ang akin abisi ti rason at di makaawag kanya? Saan ka kumangag panunot iti kasta? Amang at nagdalaan parikot na. Kan padasang tumanong ti umawag ka ni mama na. Tabarang imawag ijay kat anda update na ka ni Jan. Sana mapunas tinataan ko, friend. Sana suminay ti panunot ko ti kaadan kasukat ko iti puso na. I was hurt and I was wanna break free. Anya. Oh no. Oh, yes, honey. Tikagtanag. Awan gasto sa mga uray sintimo. I have money. Siyak ti magkampo. Please, tika nagkitkat. Kasanon nilin nga oray kanyak. Ibagakkan ka. Something wrong will happen. No agkit-kit ka kanyak, honey. Anya ti kayat mo sawan. I love you so much. No di na ti kasal. I will kill myself. Ha? No anya ti bagak nga aramitak. Aramitak. Nangruna no agbunga tinapasamak ka data. Anya da ito yan ang naramidak. Promise. Aramidak kami na kabailan. Tapno maayat nagtumatlaan. John Ray, honey. Hello, bro. Nakalagip ka man. Kunak no talaga di na kami malagipan. Kumusta kayong dita? Saan nga okay? Hindi ka mat ngaminan makalagip. Dakla parikot, bro. Diyak ang muno kasano nga ibagak kinilin. Iso asikat inawagak. Anya nga minday ta? Bro, diyak naliklikan ti anak tibos ko amisti sa Pinay. Anya? Kasano nga ro din nilin? Saan mo pa ilang ibagbaga, bro? Pangnamnamaang pailaan? Pagurayam iti awan jay tao? San ka kadi amasyan? Kunam ngay ayatam nga maapay nga impaayam iti pagsakitan tinakam na. Nabartag kami ito, ha. Kat nakapuutak langan, amay may sa tinagturugan mi. Awagam, kat si ka amis mo ti mangibagakin kwa na. Nuan niya ti baganakin ka. Awatem, tangay nagbasol ka. Girl, I need you. I need your love. Apay, anya nga min dayta. Saan ngay baga ni Greg? Noan niya ti kunanaan ni Jan kano ti mangibaga kanyak. Adda ka di dakas ang napasamak ka ni Jan? Sa balit yung parparit na kanyak, friend. Amangan no pimaisun ti pagamam kak adi kam to agkita pay.
addan kasukat ko. Ha? Kasta ti atap ko. Sana malabanan ti suliso. Saan ka pa'y kumangagpanonot iti sa bani? Urayam ti awag ni dyan kan ka. Urayam nga iso ti mangipudno kan no niya dayta. Kasano no saanan nga umawag kanyag, friend? Di, pilitan ni Greg, amang ipudno kan ka. Saan ka kumangagpanunod iti dagas kontra kanyak, Lin? Kan ibaga madadadaulit ni Jan. Amom no kasanot kinasingad mi. Saan ka nagtanak? Dungagak. Kunak mo't akong takay mga muna. Wino, ag-message ka iti account na. Urayam no anya ti sungbat na. Si kanti mangiba ka, Greg. Anya man ti bagam, pacheck. Maawat ko. Ngata? Wan. Anya man dayta. Kasanuman kasakit. Nga uray baga nga da sa bali a babae ni tibiyag ni Jan? Nukasta. Pudno ti atap ko. Saan na kano analiklikan tinasawa babae? Kunsan ka ngagdanag? Adag dito'y asidadaan ang mga dingay kin ka. Apaya naglaga na suliso. Nakainomda ka nung nagpadpada iti daya babae. Nakigtot lang iti makariing iti agsa. Tagkaatag namatan. Dinan maliklikan tapa ikasaran ti babae. Kat amom ka di nga anak ti boss na ti babae. Anya? Pilipina ti inana. Amerikano ti amana. Oray pa'y. No talaga pang panunutan na nga da relasyon mi. Naramid na ti amin tapno makapagkagkad. I was hovering by the rose. Isumod lagay masanan ng mawawag ni Jan Kinkwana, sir. Tada naglawanan na ababay. Niya. Dahita tinagsangsangitan ni Lin. Nimbaglangan, ta napagkalmak. Agyaman na kitiyan alos mo kan na Greg, iho. Pasensyan, sir. Napan kami pa itikid ti baybay. Katidyang impiksan at sakit tinakam na. Maawatak. Kat agyaman na kan ka, tanda kalata mga andi ngay kan kuwada. Agagayam kami kada dyan. Awan parikot, sir. Adda ka kanayon amang andingay kan kuwana. Oh, di ka nakit din nagtagpal. Nailuyo sa kamatan, mama. Nakainumak kan narugso ni Charmaine. Iho. Parikot ko ni Lin, mama. Jakpay nakasarita. Dahita ti parikot ita. Nangruna kat agayat unay kan ka. Kamangan mo't no niya ti aramidon na iti bagina. Amok adina baybayan ni Greg ni Lin. Ayat ko tagkid daw iti pamakawan. Awagak to, mama. Dahita ti kasayaatan nga aramidom, iho. No talaga na ilawan ka ditan. Anyangaron gay. Mama. Darigat mo't no talikod ti anak ti bus mo ako nam. Nangruna, no agayat kan ka. Adda ka di ibagang kanyak. Sorry, honey. Maawatan ka. And I know, ay ayatam tinapanawam iti Pilipinas. But I love you so much. Charming. Agpaiso, naiduma kami babae dito eh. Kat Jack may libak na ita. Nagsisinublak dagiti nagbalin akaayan ayat ko. Ngam, sikati nakapanagnat nga awan naglaw anak katakwada. Charming. Kang runani ti amin. Awan inayat ko, wano nakarigna kay ti ayat katakwada. Anya. Italang ang nagayatak iti kastoy, honey. Ipatay ko lakit tinutalikodan na. Promise. Aramida kami nakabaila. Tapno
tapno maayat nagtumatlaang. Saan ko amay kari? I know. Awan rek ng kanya. But, aramita kami tapno maayat na kani. Okay? Just give me a chance. Ikan naklangit ikon taway, honey. Girl, I need you. I need your love. Agyaman nagtakinaduan nagtito'y igit ti paypay. Noawan ka lang nga tamangan andingay kanya. Tsaka mo. Amangan no naglemesak ti tapaypay. Saan mo nga ramitin dayta? Saan pa ka ni busanan ti lubong? Greg, Nalabit sana da kayo tiniituding ititungkal may siya. Kahit pa Jack, dumteng to ti lalaki ang maikari dito na sinaw nga ayat mo. manjakon. Anya? Saan ko na kaya't ti masaktan? Saan mong ibaga ti kasta? Dumteng to tinaikarya parakin ka. Sana ko namang namnama pa'y Greg. Saan mo apukawan tinamnama? Siguro. Di umadayo ni Jen. Nagpariknan kanya. Asaanan nga agsubli. Tapno tong panan natin may sakari. Ayan na day Karina. Di na kano nalabanan ti sulisok ti anak ti boss na. Di ko namkit di. Talaga nga gusto ba't siguro iti day siya babae. Lin? Taurayan niya ti aramidan tay babae no talaga alabanan na. Siguro. Awanan maramitak. Nalabit. Di dati pagpatinggan ti amin kada kami. Ti kasayatan nga ramidam. Aklunam ti kinapudno. Patya kadumteng tumot lang ti ayat akatukad ti napudno apanakayat mo. Kasi tinakunak, Greg. Saan kun anam namain pa? You'll be safe forever and I'll hold you. Oh, kumusta tirik na, friend? Mauawa na nakitikanas, friend. Kaya't ko tiyak bakasyon. Agpakada ka akin ni boss. Mayat nga ta. Ibagam Panunutak pa'y. Ibagam ka di ni Craig, tagbakasyon kayo. Anyan tulangan ti kunain da nagkuyog kami. Oo, apay panunutan ti masao ti sa pali a tao. Naon lakit ti dakas nga aramidan nyo. Manchak. Kanrunan ti amin. Awan dakas na no. No, anya. No da kayon. Anya. Masapul nga klunat nga oray kasanot kasakit na, papa. Nagbanag nga ubaw amin nga rapaap mi. Analin iha. Napananti ka rin nga urayag ti panagsuglina. Tapno tong palan na tinagtulakan mi. Talaga akas ta iha. Adalat ta dagiti dumteng nga pagting itibiyag tayo aditay namnamain. Ngam, kasla masudak ti pusok, papa. Inayat ko iti kastaunay ni Jan. Iha. Ayan ti ka rin nga agsugli. Tapno buklan mi ti may sa pamilya. Anak kari akmat nga orayan at mapasamak agur orayak. Awan kay bagan nga ramidem. No ti maklo na di ka kagasat. No ba'y nasakit? Kasta ti aramidak, papa. Aklo nagti kinapod no. Ngam, diyak mo, no aging kat ka, no amay turak ti sang. Kabailam iha. Saan ka kumangag bali na nalupoy? Pero naan ti amin. Kidawem ti panarabay ti apo. Papa. Wadi ha? Isut mang tidkired ken pigsam amang sarangit ka dagiti apan nubok ti biag. Pa, agyaman na kiti panang patpatip karyo kanya. Laglagi pem kumaiha. At daak payla dito'y amang tarabay ken ka. No
No namin pinsan amang liipatan. Awan babalin ko. Nga maging kaita. Mariknak may laang tisamang tinaramit na. Maawatan ka. Sana kas ka rin na malipatam ti tao nginayat mo. Agpay sa dayta. Wan, tauray ayop lang, minatarakin mo ama po ka. Umda sa pagsakitan tinakam mo. Wen, Greg. Nangro na katinayat ko iti awan kasping na. Ngam, apayakas to iti palakam na kanyak. Babalawag ti kayem ko. Amo ka mabain mo't kanyak. Tasanon ng imaw awag pa'y. Awan na mo kasawan. Urayan niya taramita. Uray ko nak alibat ko na. Umagibas lang tayo dilagip ko dagiti panagkadkadwami. Ngam, ada pagyamanak launay iti apo. Tasa anak anaylawan ken ko na. Ada pa'y lapagpanagkal ko. Nasinawak pa'y lang. Dahil tati kapatgan. Gayam. Long weekend ita. Amano kahit mo ti mapanigibagyo. Anyat pa ko na. Sige, agpakadakin papa. Sige. Mamuak naman nugot ni Papa, ma. Oh, Wen, maamu aming tumbika. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan parikot kanyak, iha. Agtala ka kini Greg. Oray siyak papa. Ken, saan kayo magdanag? Amodak mat. Wan, amok nga mo masalwadan ti dayaw mo, iha. Wen papa, nintupay dyan na nabayag akayan ayat ko. Awan na pasama kiti nagbalitan mi. Dayta ti kang runaan, iha. Tauras ang natulawan. Awan pagpanakkel mo iti agbalinto nga asawam. Papa, Naimbaga ano isot makagasat mo. Agam, kasano no saan? wen nga rod papa. Kinapod no na. Kasla nalag antiriknak ang makikuyog ka ni Craig. Awan man lang panagari papa. Iha, Awan ilimlimod ko kada kayo papa. Ket, saan ko nga mo? Noan niya dahito yung marikriknak. Noan niya dahito yung nararamidag. aniya. Wan papa. Adan in na mabulan, sipod day di pan nakaamok. Nga adan naglawanan ni dyan na babae jay. Kan, pulos adi imaw-awak kanya. Kaslain inot mo tanapukaw tiriknak ken ko na. Kasta ka di. Kaya't mo asawa niya, sana nasakit, tinakam mo. Kasla, jakmat mariknan papa. Saan akas idi ka am mo? Ngam, at dati saan ko apakaturturugan. Kas ita. Iso arimwara ka nagtimplay ti katas ko. Sana ka makaturog, papa. Sana suminay ti panunot ko ti panagkuyog mi kini Greg. Intun bigat nga agpabagyo. Excited ka ka di, iha? Saan lang nga day tati rason, papa? Ngam, awan mo't relasyon mi. Awan mo't ibagbaga na kanyak. Nupay, ada na sa una idi kanyak at sak malipatan. Anya mo deta na ibaganakan ka, iha? Mga sawan to kanon no makasarak itikas kanyak. Ket, apalan na una ni Jan, taiso tinayat ko. Aniya? Nasa una ti kasta, iha? Wen, papa, ket sipod pimanaw ni Jan. Ison tinangakam kadagiti sigot ngar aramida na idi.
Uwan nga, Roda. Talaga naanos ka na singpat ni Greg. Da kayo man ti damagag, Papa. Umdas ka di daytan, ana ibaga na tapno, maamuak nga adda pa naggusto na kanyak. Umdas ka din dagiti aramidon na ita, ti ipagpakita na kinasayaan. Uwan, mabalin. Siguro, di na kaya tagundawayan ti kinasidag mo kan kwa na iha. Ti panagtalak mo. Adda nga min kakasta alalaki. Ngamit ikaw ganda, adda nagrosing ariknada. Kanayon na nga ibaga kanyak, Papa. Anyaman ti kasapulak. Ada kanayon iti sibay ko amang tarabay kanya. Urayo maiha. Amang ano kadagiti masungad, agpudno metlaeng ni Greg kan ka. Girl, I need you. I need your love. Labiin, pilitak ti maturog. Napaot mo ti ba nagsarsarita mi kan ni Papa. Abus tag biyahe kami numalam na pikat. Arabian kami lakit di iti dalan. Kababain mo't ano turugak. Ada umawag kanya kiti kasto nga oras ti rabi. Asino ko mati... Di dyan. Anya ti ramitak. Sumbatak na ta. Bay am tama o man tulad ta. Sumbatak man langan. Hello? Wrong number kayong samat. I'm so sorry. Pakawanan na ko man, Lin. Apay nga mawag ka. Amangan numaamuan ti asawam kat aga pa kayo pa'y. Please. Kaya't ko amang ngaganti pang makawan mo. Amok asi babasulakin ka. Kat abtal nanto lang ti panunot ko. Nawa pakawan na. Apay anaramin mo kanyak tikas jay. Nagpalit ka anaro ko. Aklo na. Nung aging gaita. Sikapay laang tay ayat. Awanan ka is kanday tang ayat. Ipamay samkit din ngayat ang di asawam. Di na ka di mapakawan. Okay. Nasakit man. Amom no kasano kasakit na. Sige. Pakawanin ka. Ngam no kaano amalipatak tinaramid mo kanyak. Saan ko amay baga? When panawin lang ang ti makaibaga no kaano amay waksik ti amin. Walang sandali hindi kita pinangarap. Dasaya at launay no nakapagkid daw ka iti pamakawan kan napakawan na ka, iho. Uwan, mama. Nasakit man ti kastroya nagbanagan ti relasyon mi. Askan nga ibturak kan sursurwag alipatan ti amin. Day tatirumpang. Aklo na. Kat idawat ko ang masarakan na kumati ayat. Akatukad tinapudnong ayat na. Huwan kat kuma into nakita kayo. Awan kumat sinakit tinakam. Agtalagat kan ka, Greg. Kan imanugot mo't ni Papa. Agyaman ako di pa nagtalik po kanya. Saan kang hagdahanag? Diyak dadailan dahi ta pa nagtalik mo. Agyaman na, Greg. Kaya't ko lang nga mayaw-awan ti sakit tinakam ko. Oh, sige nga rin. Anya ti kahit mo apa naglosta? Parbangon ti Friday wino Thursday night. Ha? Si Kaman. Ta si Kamot yag maneho. No, okay lataking ka di kalpasan ti trabaho di Thursday.
Isu ha, at least, makapasyertan iti Friday morning. At ado ti mapasyerta. Oo, sige nga Rod. Mabalin nga awitin tanton ti gamit ta winalikaman ta. Ikargak to ni ti kotse. Sige, sige. Ipakadakmatan ka ni Papa nga agderetsyo tanton iti malpas ti trabaho. Kayat ko ti aglamas iti arak. Nasakit unay tinakam ko. Iti nagbanagan tayan ayat may kinilin. What's happening, honey? Apay ngagbarbartag ka kan... Agpupungtot ka, ha? Salbag tigas tayo biyag. Damagang pailaan. No saan kumasi ka? Saan kami nagsina kinilin? Anyat kayat mo asawan? Isupay lang di pampanunutam. Wen, gaputa isutay ayatak. Saan kigdiasi ka? Saan na po na dayta? Saan? Sorry, Charmin. Yung saan ko nga mo. Nung kaano amalipatak ni Lin. Kung masursuro ka nga ayatan. Yes, Daddy. She's now in normal conditions. Okay. Bye. Naimbagta na itaray ko adagos ni Charmin dito sa ospital. Simro ti sakit na iti puso. Gapo iti panagpukkaw na ka na ibagakin ko, ana. No dakas tinapasamakin ko, ana. Kargo di konsensyak. Konsyak ti pabasulan ti amana. Anya ti aramidak. Saan ko nga'y ayatan? Saan ko lang analabanan ti sulisog? Nutal ko dak. Amangan numatay ni Charmin. Girl, I need you. I need your love. Siya kung tiagkid daw iti dispensar. Wino pa makawan iti naaramid ti anak ko ani Chandray, Mr. Garcia. Ang yaman hak, Mrs. Felicitas. Papaina, nagruna kinilin. Nagkasingsingpot ti anak iyo. Kasya'y kitin tinapasamak. Kinapudno na. Kaya't ko anilin ti makagasat ti anak ko. Sanda na ito ding ititunggal maysa. Kan maysa, awan matan ti parikot. Gaputa, makita kat inot matan na nakamubon ti anak ko. Nasayhat karudo kasta, Mr. Garcia. Sapay lang ko mga mamimpinsan tumitla nga malipatan natin nakas ang nagbanagan ti ayan ayat da. Wan. Okay. Kumusta mo tinid yan, Ray? Ay. Dakal ti parikot na iti asawa na. Imawag lang kanya kinikalman. Ada kano sakit na iti puso ti asawa na. Kat may parit ti sobra pa naglatingit na, wano pa nagragsak na. Si kaman ti agpatukar. Ha? Sige. Ngam, kayat ko. I-delete mo tay kanta ang nakaprogram dita ka ay ayong apatukaren. Ne. Apay. Basta jakon kaya tatanggan. Kat numabalin. I-delete mo. Ay, sige, sige. Sure. Noisot ko nam. Ikatekon. Ala, patukar kalatan iti FM station. Nasa isayat pa'y. Basta jakon kaya tamanggag pa'y dadya akanta iti kaanuman. Sige. Amo ko no apay. Ngamin may palagip kang kaday ta kanta ni
Agyaman ak namawatan na. Imawag ni Jan, ket nagsarita kami. Kasta? Nagkidawi ti pamakawan. Imbes sa mangrugin na malipatak ti amin. Naipalagip manin kanyak ti kinalupoy na. Amom sana rason ti panang sulisuking kuha na ti anak ti Pusna. No talaga adi na kayat? Awan ko ati napasama kadakwada. San ko nga mo, Greg? Ngam. Okay, santa na pagsaritaan dayta. Kaya't ko tinaan-anayan ang makalipat. Tawanan ti maaramida. Iso da ito iti famous military academy. Iso da ito iti main building. Kat iti dayaban na. Ijay mo ti bagbaga na Borromeo Field. Oh, mariknak ti salamsam ti angin na. Kahit mo, agtugaw tapay di tay? Wena, medyo nasakitan dagiti saka ka magmag na. O di, agsublitan ni Jilugan. Saan? Agtugaw tapay dito'y semento at tugaw. Kaya't ko ti presko ng hangin na. Oh, sige. Talaga nalamin. Kumputak man ititakyag mo. Mabalin, Greg. Oh, sige. No, kahit mo di sa labahin ka pa eh. Mayat? Yes, of course. Salamat lang. Amom ka di. Aging gaita. Kasladyak pa'y lapat yan. Ti? Tinanaanaya pa nagtalik mo kanya. Nga oray awan relasyon ta. Naskan ka di pa'y nga da relasyon ta? Sa akto agtalikin ka? Saan mo't kit di? Amukmat. Di nakpagaramida ni Tidakas. Ay talaga asaan? Diyak tumaaramid day tag sipot ta. Anya? Diyak ko mapakabasulan. Diyak lang min kahit agundawayan ti kasasahan mo. Greg? Iti panawan nakasaksakitan tinakam mo. Iti napasamak kada kayo kin Janre. Diyak kahit ng ibaga mamanang gundawayak. Ngam siguro, inakmat ka gura. Kanyak pakabasulan na ibkas ko tinabayakan ang nalimad arik naking ka. Greg? Sipod mat amom nginapapalak ni Janre. Diyak ilipak. Nalimad ka nabayagan nga kayatakin ka. Nadlaw ko daytan. Ngam, saan ka kumamaupay, Greg? Ikanak kumay tinan-anay apanawan amang tingiting itirik na. Nakaawag ka ba, iho? Mama. Jermin. Oh, apay ti asawam. Nataki. Good. Awanan, Mama. Anya ti kayat mo asawan? Natayan. Kaniya? Anya tirig na ti dandaning agkasar. Loka, damagang pailaang mo't. Siyempre, excited ka na ragsak. Ngam, anya ti makuna, may tinatamag ko. Anya dayta? Sumagpatmat kayo man ni John Ray. Balon. Anya? Wen, Ay, kasta ka di. di mo ko na nga dapay larik namkan ko na. Masiguradok ti bagik, Vilma. Napunas inday di panagayat. Adan ni Greg akasukat na dito'y puso. Ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungayin kami patangatang. Agyaman na pagayam.